Vidite ove politike u vezi Ukrajine i to Rusi što napadaju. Kad su napadali skoro 10 godina Rusi isto tako u Siriju, nigdje nisu javljali, plus samo oko korone javljalo ono koja politika svjetska i koliko zemalja je muslimanski napadnuto, nigdje nisu u mediji javljali, ništa. Sad se čitav svijet digli, Njemačka, ona, čitava Evropa, Amerika, čitav svijet se digu zbog Ukrajine, nebitno. To znači oni su ljudi, još su druge vjere, nebitno. Niko nije birao svoju vjeru. Mi muslimani, nebitno ko je musliman, ko je ko je pravoslavac ili Hrvat ili nebitno šta. To znači treba biti realan i biti normalan. Kako mogu to sad objavljivati na sve strane, na sve moguće medijske strane, na TikToku, Facebooku, ovdje gore dole. I mi u Bosni kad smo imali rat, niko nas nije bendo. Ginuli su stotinama hiljada ljudi. I nakon 10-20 godina tek se sad nešto istražuje ono. To znači, njima je pogodno da istrebe muslimane, ali ne mogu nikad istrebiti jer nas ima trećina u svijetu. Ima Božja pravda. To znači, Siriju nisu u zadnje 2 godine kako je korona, nigdje nisu objavljivali ni pokazivali kako ginu djeca mala i šta jedu, travu i to, nemaju gdje spavati, nemaju gdje jest. Tjeraju izbjeglice na sve strane, to je žalosno. Ich kann auf Deutsch reden, kein Problem. Das ist schon glaublich, was passiert in ganzer Welt. Wegen Ukraine, wegen Krieg und das, aber wegen Syrien hat gar nichts gezeigt. Ich spreche jetzt auf Französisch, wegen la guerre. Mein Gott, manchmal ich wechsle Sprache, weil ich spreche 5-6 Sprachen. Because la guerre, English, because la guerre, Syrien hat manchmal ich mache Fehler, ich erzähle andere Mal das, weil ich bin so nervös wegen dieser Krieg und Syrien hat vergessen alle Leute, Libyen und Irak und viele Länder. Ich erzähle auf Französisch nächstes Mal. Ciao.